بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا سورة الذاريات يجون سورة اللين سببفتو تاتيتي جلق أبو مسوراتي موقات مربي سورة أنا جلق أبو مسوراتي موقع فمتيريتين بسم الله الرحمن الرحيم جنيتي قرانا والذاريات يجون اللين سببفتو تاتسانين كخد جيما ذروان جتون بوبسنسا تبوبفتو تاتسان اللين سخن وان جباب كيسا قبا ربنا مو وانتا وان جبدو تكقبدو ملين كخطو جان فالحاملات يجون إسي بأتو تاتسانين كخد وكران جتون دوميسا تبأتو جتون وكران جتون بوكا تبأتو دوغادا أما فحاملات تمالي واني بوكا بأتي ديمون دوميسو ما جنوما فالحاملات يجون دوميسا بأتو تاتسانين كخد وكران جتون روبة تبأتي ديمتو فالجاريات يجون دوني ياتو تاتسانين كخد يسران جتون سوتا تديمتو غربا خيسا جتودا جري جتون أما ديمين سخنا kuni maaliree doonii baana jechuudha yusran jechuun suuta deemtu haajaa ummataatiin deemti ilaalamma ummata baattee gamanarraa gamasirraa gamana deebiti tanaan kakadhe fal muqassimaati malaayikota raabsituu taate saniin kakadhe amran jechuuyya amrii teenya kalaa raabsituu jeemma rabbiin fal muqassimaati jechuun malaayikaa raabsituu taate saniin kakadhe amran jechuun wahyii teenya taraabsitu yooki ajaja nuti raabsuu barbaanne wanta nuti raabsuu barbaanne hunda taraabsitu saniin kakadhee je zaariyaati qilleensa jenne akeekkachuu qabna haamilaati immoo duumeysa jenne jaariyaati immoo doonii jenne jechuudha urjii jee warri fassaruus jedhama fal jaariyaati yusran urjii yaatuu taate saniin kakadhee yusran jechuun suuta samii keessatti akkasitti deemtu saniin kakadhee فالمقسمات أمرا جتشو ملايكوتا أمري خين هندا ورابسا سنين كخد إنما توعدون جوابني خفورا خنا ملا ربي ونتخاختيف وارمغدي خنا إنما توعدون جتشو والنسم بالما قدم تنسون لصادق جتشون أقومي جنة في عذابني آخران دفون دريك أما خيسر أبتشون كيسن سنون دنو أقادا wanni isin baallama godhamtan la saadiqun jechuun dhuguma wa inna diina jechuun galanni yookiin qormaanni la waaqi'un jechuun arkamuuf ta'a fuula duraa fi san qabu innaan gajjabeeyseeti laamattiidhaanis gajjabeeyse mas rabbiin la waaqi'un innummaan juukunuu laamii ibtidaa jedhaniini hiikaan isaa keeysa maali gajjabeeysuu jira wa inna diina jechuun galanni لواقع جتون أركمادا قرماني بياك يا ما سن أركم مافتا والسماء ذات الحبوك جمع ربين كختي دي بيغا والسماء يجون سميد أن كختي ذات الحبوك سمي بريدنا قبدو سنين كختي سمي ميد أقدو تاتي حبوك جتون الحسن والبهاء جان سمي بريدنا قبدو ميد أقنا الدادات قبدو يوقيو والسماء ذات الحبوك samii karaalee adda addaa qabdu karaa isii keessa jiru kana baaneeti wanti isiirra deemu kun wantoota baay'ee jira aduun deemti jiini deema urjiileen deemti bakkalchoonni adda addaa deema jechuudha samii karaalee qabdu saniin kakadhe jechuudha wannummaan isii bareechee duraanuu walaqad zayyana samaa addunyaa bimasaabiiha jee rabbiin wantoota ifan saniin samii gadi aantu tana ni miidhegsine je saniifuu yoo karaa jennee fassarrees bareedunuma sanii wajji walitti deebi'uu deema wasamaa'i samiidhaan kakadhee zaatil hubuuk jechuun samii miidhagdu yoo keeta bareedina qabdu saniin kakadhee innakum isin lafii qawlin mukhtalif jeemma rabbiin warra makkaa baanee mushriktoota warra makkaa san lafii qawlin mukhtalif jechuun jecha wal qabaa keeysa jirtan jecha wal faalleeysuu keeysa jirtani أما واي قيامارا واي قرآنارا إما إسان كو يرو واسوان جيتشا والأبو توكو واسوان جيتشورا
yuufaku anhu jechuun kan isarraa jallifamu man ufika jechuun namnummaan jallifame duraanuu ka duraanuu shayxaanni jalliseetu jecha keessan saniif jecha jallata yuufaku anhu jechuun kan isaaf jecha garagalfamu je man ufika jechuun namnummaan garagalfame duraan qadara keessatti karabbiin bakka haqan fudhatu je'ee duraanuu jallise kan sababa isaatiin jallatu jechuudha jecha akkasii keessa jirtan amma quraana kana yeroo arrabsan ergama alayhi salatu wassalaam yeroo arrabsan namootuma duraan jallateetu quraana kana jalan deemne jecha isaanii jecha irraa garagala malee namni hundirraa garangaluuya amma isaan jecha isaaniitiin nam tokkollee jalaa deebisuu hin danda'an kanuma duraanuu jallatee ture rabbiin jallinatti murteessisani innakum isin jeema rabbiin lafii qawlin mukhtalif jechuun jecha wal dhabaa keessa jirtan jechummaan keessanuu waliin simatu waan adda addaa haasoftan jechuudha cinaan kun amala muslimtoonni fakkeenyaaf itti amana kaafirtoonni immoo itti amanu kaafirtoonnummaanuu jecha adda addaa jaa quraanaa fi isliminnuma tanaa arrabsuu keessatti proogiraama adda addaa baafatee jira yuufaku anhu jechuun keessa sababaa isaatiif jecha garagalfamu aniin sababiyyaadha man ufika jechuun namni garagalfame duraanuu qutila jechuun rahmatarraa haa fageeyfamu qutila jumlaan du'aayyaadha du'aa'un alayhim isaanitti kadhachuudha qutila jechuun haa abaaramu jechuudha haa ajjeefamu zaahiraa kana odoon ta'in du'uu bichaa miti dubbiin rahmatarraa haa fageeyfamu alkharraasuuna jechuun warri kijibaa ta'un kun quraanarra kijiba kaayan ergamaarra alayhi salaatu wassalaami kijiba kaayan amantuma tanarraa kijiba kaayan kharraas jechuun nama waan sirriin ta'in takka oofu jechuudha qutila jechuun waa badee jennee fasaruu dandeenya takkaayis alkharraasuuna warri kijiba oofan kun alladhiina hum isaan sunuu fi ghamratin jallina keessatti ghamraa jechuun maali jallina shirkiidha dilii adda addaati jechuudha fi ghamratin jechuun fil kufri washakki jechuudha kufrii keessatti saahuuna jechuun ka if dagatan if irraanfatan jechuudha inuma keessaas deebuu yaadatanii kufruma sanirra odoo jiranuu achumaan garaa qabrii galan amma isaan sun waa badanii jeemma rabbiin yoo qutilaa yoo abaarsaan fassarre rahmatarraa fageeyfaman eenyufaan alkharraasuuna jechuun warri kijiban sun alladhiina hum isaan sunuu fi ghamratin jechuuya shirkii keessatti saahuuna jechuun ka if irraanfatan ka if dagatan sun rahmatarraa haa fageeyfamanii yasaaluuna ni gaafatan isaan kun ayyaana yawmuddiin jechuun guyyaan galataa sun guyyummaan namni hujii isaa galata galfama jettun sun guyyaan qiyaamaa sun yoomuma yoomul jazaa'i wal hisaabi lamma guyyaan qormaataa kan isin jettan sun guyyaa kami ja'anii hin dhufne hanqammaatti kamitti hin dhufin kijiba guyyaan biraan jiru guyyaan kanuma addunyaa kan nuti irra jirru kana jechuu deeman meetan yawmahum ala naari yuftanuuna je rabbiin itti hime guyyaan sun je yawmahum guyyaa isaan ala naari ibidda irratti yuftanuuna jechuun gubaman sani je yoo yuftanuuna jechuun adabaman sani jechuudha yu'azzabuuna wa yukhraquuna jechuudha yawmahum guyyaan sun guyyaa isaan ala naari jechuun ibidda irratti yuftanuuna jechuun adabaman sani guyyaan qormaataa sun zuuquu yuqaalu lahum isaaniin ni jedhama zuuquu dhandhamaa jaamaani fitnatakum jechuun adaba keessan dhandhamaa jechuudha fitnaama maaliin fasaru jirra adabaan fasaru jirra gubachuu isaanii saniin fasaru jirra tafsiruun bil muraadu kun beekamaadha zuuquu dhandhamaa jaamaani fitnatakum adaba keessan هذا الذي كنتم به تستعجلون إني خني خني قافا الدنيا رجرتن جرجر فچاتور تنساني أيوة إيسا ختمي قيان قلتا درانو مال جنة يسألون أيانا يوم الدين قيان قرماتا سن قيان علمنا ما قلتا ركتسو يومي يعني قافا چوتر الله ما الدنيا رتو مان رفني جيچو جرجر فچو سانيتي في خجيب جيچو سانيتي في كسانيتي سنيفوما غلطة جيچا ساني سنيف
ذوقوا إساني جاما ذوقوا عندما جامان فتنتكم جتون أدب خيسا هذا خنو أدب نخن الذي كنتم به تستعجلون أنخاني جرجر فتاة تنسني كافر توني أدو مكان أنجروا إن المتقين وري رب صداتنا مو في جنات أورو لخيسة تاني وعيون جتون مد أدى خيسة تانجتون بركتو جنة خيسة مد باية بركتو جرا سن كيسة تاني آخذين جتون فرطو على تانين ما آتاهم ربهم وربي لساني ثاني خن قالت ربي لساني خن فرطو على تانين آخذين مالقوني حالقوني جتشودا أيوة جنن من كنو قالت ثانيتي عيون برقتون الدادا مدتي الدادا تشخيس جرتسون دنو قالت ربي لساني قلت مالي في ديروكن إنهم كانوا إسان تهاني تنعف قالت بريدا خنركتني قبل ذلك يجون دران قالت خنركتشون درتي محسنين جتشو والعبادة تلشن تران ورطلتو جتن تران الدنيا خيستي سنيف خنركتني يأي ربيني مما كافر توني مو قلن ثاني دبره مؤمن توتا ور ربي صداتن قلن ثاني قنو خنجي كانوا صفثاني مودي مماس كانوا نتاني تنافي قليلا جتشوني وومتقو من الليل الكنيرا ما يهجعون جتشون هنكي سارف وومتقو جتشورا ما مالقوني مصدرية جانين خجوعهم ونومهم جتشورا كانوا نتان قليلا جتشون وومتقو قفا ما يهجعون جتشون هنكي سارف وومتقو جي هل كنيرا ما يريم لساني وومتقو قفا خنا يفسر ما تفسيري دريتا أنا من لقطو مال هل كان الرباية صلاة بلني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كما جوسا ما يوخيو ما تنا نغتيف اغونومي نافيا جچو كانوا نتانسان قليلا جچو واتيكو من الليل يجون الكنيرا ما يهجعون خنسان الرفين هل كنسان الرفين واتيكو جچون عبادة هل كان كيسان الرام فتنيني هجة جتشودا خنا في خريف موت قد فقود ميكان كانوا نتان قليلا جتشون ومتقو قف من الليل الكنيرا واتقو ما يهجعون جتشون خرف نتان تقو مرفن ملي الكنيرا قداني رفنيت أبديما خنا الرمو تفسيري خجل قباسا ترمولتا يوخيو إثم خناهم ما سيسي كانوا نتان قليلا جتشون تقول من الليل الكنيرا ما يهجعون خرف نتان إنما إسان كيسا ورال كان قوتما تورف نجرا بكي ريبا الكني قويا فيدما جتشوف ديمنا غوغنا باية فارسيشما مفسرتوني مو أسرتي جتشي ثاني كمان أمان جي خانتي باية والقبي جرا جتشودا ما يروتك مالقوني ما يهجعون جتشون هجوعهم كانوا نتان قليلا واتقو من الليل الكنيرا ما يهجعون رفو نساني ومتقو هل كنيرا يرو قبابا قفرفا كانوا نتان قليلا جتشون تقو من الليل الكنيرا ما يهجعون خرف نتان تقو رفني هنك تقو تقو لفاخاني عبادة وجتا جتشودا أتلستيو تقاتما ركعة سدي ودور رمبوفا نجمان الريبة هنكتني جتشوف ديمما وبالأسحار يجو يرو سلا صبوراتنا صبيد رججو يرو هرابا هم يستغفرون جتشو نساء والرب أرار مغافة سني وفي أموالهم جتشون قبين ثاني خيستي حق جتشون شران يوخي قوني خجرو للسائل جتشون نميسان كدتي في والمحروم جتشون خيسان كدتني فيس سائل جتشون خنمك أي ثاني دفي وانك نجي غافة سنما محرومين نمو أدوة تكالين غافة أكنمت خمسكينا فكان ديمو خنم إسان بكار كانت واتخن ننجتشودا قل ما للسائل حق وإن جاء على فرسي جيرغم عليه الصلاة والسلام نما واتخر يتوقو فقمات جدا ها فردسا يابتي ستفل سيخدنان يقبات تتخنودا
maati nama kanaati fardaan dhuftee akkaminna kadhattaa miti jechuudha. maal jemma duuba dee ofii amwaalim qabeenya isaanii keessatti haqquun jechuun haqni kan jiru qoonni yookiin carraan ka jiru lisaa'il jechuun nama isaan kadhatee fi wal mahruumi ka isaan hin kadhatiniifis jechuudha. mahruumiin kun silaa hoongawaa jechuudha. nama qabeenyi isaa duraa kasaaraan itti buutee jenneetis fasaruu dandeenya meesuma kanaahu qabeenya isaa duraa gubate horii inni daldalu jiruutiitu akkuma jiruutti kasaaraan itti buute wooma tahee jechuu saniinis numa fasarraa garuu moo ka mul'atu saa'iliin kadhataa yoo jenne mahruumii kan kadhatin caljeetuma ka deemu san jechuudha. akkuma ergamaan alayhi salaatu wassalaami hadiisa keessatti leeysal miskiinu je miskiinni dhugaadha isa namarra deemee timira tokkoo fi timiri lama deebiftu sanii miti. miskiinni dhugaa isa miskiinummaan isaa irratti hin beekamne kagaruu moo miskiinumma jiru waa takkallee fuula dura nama dura dhaqee waa takkallee nama hin gaafanne sani mahruumiin nama akkasiiti. wafil ardi jechuun dachii keessatti aayaatun jechuun mallattoo baay'ee jira lilmuuqiniin warra dhugoomsaniif yaqiina hoggaaniif jenne iimaanaatiitu odoo deemuu cimee sadarkaa yaqiinaa sanirra dhaqa. lilmuuqiniin jechuun warra hubannaa qabaniif wafii anfusikum lubbuu teessan keessattis mallattoo jira afalaa tubsiruun afisa isinin agartanii jeme dachii tana yoo laalte mala quraana banutti naajamu kitaabota biraa banutti naajamu kitaabni kanumarraa waa barattaniitiitu lafa jira jechuudha. bakkayyuu laaltee tanaan mallattoo dandeettii rabbii jireenya rabbii irratti qaceeluu dandeessa. wafii anfusikum jeemmas garagalee lubbuma teessan keessattuu mallattoo baay'ee jira. fayyaa sii kenna ilmu namaa kanaa wal dhabsiisammaas beekumsi namni kun beeku wal adda saniifuu ilmu namaa kana yoo laalte kanumaanuu gorfamuu dandeessa dhugaadha. man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu jedhu lamaa'onni namni lubbuma fi tana beeke asirra dhaabbatee rabbii isaanii beekaa bakka beeke jechuudha. inni ana akkanaa kana uume ibaadaa haqa godhataadha je'ee sababuma tanaan rabbii isaa beekuu ni danda'e. wafi samaa'i jechuun samii keessa jira rizqukum jechuun kennaan teessan roobni bokkaan bakki irraa isinii dhufu samiidha jemma. wamaa tu'aduun wanni isin baallama godhamtan sunis arma ol jirti arma gadi hin barbaadina jechuudha deemu rabbiin. mee bokkaan bakki irraa nu dhufu eeysa arma olii gad dhufa. wamaa tu'aduuna wanni isin baallama godhamtan jannanni bareedaan sunis armuma ol jira. indahaa jannatul ma'awaa jedha rabbiinu sidratul muntahaa dubbatee jechuudha. qurquraa wasanaa kajamu san qurquraa daangaa kajamu san dubbatee indahaa isii bira jira jannatul ma'awaa je jannanni qubsumaa sun akkana ol ta'uun beekamaadha. silaayis oggumaa jannata keessaa karraa olii firdowsi wasaqfuhu arshur rahmaani je gubbaan isaa jechuudha. gombisaan isaa ka gubbaa kuni arshii rabbiiti arshii wajji walitti dhaabbataa jechuuf deema akkana ol jira jechuudha. gadii tana yoo jiraate adaaba faa jira. fawwa rabbi samaa'i jechuun rabbii samii fi wal ardee jechuun dachee saniin kakadhee innahu la haqqun jechuun qur'aanni kuni dhugaadha jemma rabbiin. misla maa annakum tantiquun akkuma isinuu dubbachuun kun dhugaadha jechuudha. eega dubbachuu keessanitti amantan qur'aanninis dhuga yoo innahu guyyaan qiyaamaa sun dhufuun la haqqun jechuun dhugaadha. misla maa annakum tantiquun jechuun akkuma isinuu dubbattanitti maa dubbachuun ilmi namaa eega uumame yoo rabbiin afaan hin qabinnuma dubbata bakka akkuma jiraachuun keessan kun dubbachuun keessan kunuu dhugaatti guyyaan qiyaamaa sunis dhufuun dhugaadha je hinaafu jechuudha. saniifuutti amanuun dirqama taha waan hafinsa qabaatee miti. isin warri quraana diddaniis jemma rabbiin quraanni kun akkuma isinuu afaanin dubbachuun kun haqaatti innummaanuu haqaa dhugaa jirtu tokko jechuudha. isaanumaanii isaanitti himimma rabbiin. hal ataaka jechuun sitti dhufee saway dhageeysee jemma rabbiin. hadiisu dayfi ibraahiima haasawni yookii seenaan keeysummaa nabiyyallaa ibraahim sun almukramiin jechuun keeysummoonni sun
kabajamoo isaan kataan ummata ciccimaadha. Jibriil, Miikaa'ilii fi Israafiil jarreen kanaatiitu dhufe keessummaa karaa deeman itti goran amma. Jara kana ta'uun beeynimma inni Nabiyyallaa Ibraahim naamusa inni keessummaadhaaf qabu, kabajaa inni namaaf qabu, kabajaa inni keessummootaaf qabu garsiisuu deemu Rabbiin. إذ دخلوا عليه يجون يرو إسان دفني إسر السينان سن فقالوا يرو جان سن سلاما جيشون نغايا يرو جان نسلم عليك سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف مفعول فعل قتميت يجوم نسلم عليك مفعول مطلق سلاما سر سلامنا جانين ميساني قال نجي سلام جيشون نغايا جي يوخيو سلام عليكم نغني سنرتي اجراتو ديبسان تساتر بريدو داجان جمله فعليه تريفو تنسان جانيني جمله فعليه رجچودا بقى verbal sentence سيرا ناونال sentence سيداتيتو continuity خناجه ولد دابتو اما فكينيا سلاما جچورا سلامون جچجوتو بقى غدا قبا grammatically أما بكينيا الحمد لله رب العالمين جتشو في فارون يرو هند خربي تيجو يرو دبرتي في تم جرو في تغنى هند أحمد الله كده جنمو ربي فارسة فولا دورا جتشو في وشريتي دقوني كلا يرو تكفر دبابتما سنيفو خوني زكسوما سلاما جتشون نوتي نغيسي غافا نغانا يجودا قال نجي سلام جتشون نغيني سنرتي أجراتو يرو هند قوم منكرون ummata wallalamoodha jemmoo waan amaan beekuu miti kam jeeni jechuudha. Qoomu munkaruun jechuun tafsiruun bilmuraadii yoo fassarru waa isin hin beekne kam akka waan juu isaanii wajji wal baruu barbaadamma. Jarri odootuma jarri deebisin maal godhe faraaga asuma odoo isaan isin gaafatin faraaga jechuun ni deeme ilaa ahlii jechuun gara warra isaanii deememma. Bakkitti dhufanuuhu warraa duuba eeysa bakki inni warra dhaqe kun amma asuma keeysa bakki maatiin isaa jiru jira asuma dhaqee fajaa'a jechuun ni dhufe bi'ijliin samiin dibicha gabbataadhaan kun immalal kabajaa inni keeysummaa qaburraa nyaata isinii fiduu jeen gaafannimma namni bar nyaatuun ifeetanii juusun si dhoorkachuu deema duraanuu dhoorkata jansii kennuu jechuun dhoorkata amma namoonni gadiin ka keeysummaan jabeesini akkamtu jira taawa nyaataan isinii fidaafaa jee asiin gabbee maskootaan deebi'ee maaliif keessummaan akkanaataan deebine keessummaan asii teessee waa iddi inni moochii qaawaan isa asee gammaasiis jarri oduma akkana taa'uu hifatee asiin maasiis ka'ee meeshaa guuratee deema akkasii miti malaan nabiyyallaahi Ibraahim jechuun nama cimaadha faraaga jechuummaan kunuuhu suuta odoo isaan quban qabaatiin sulluq jee bahe jechuudha isummaanu isaaniin hin mari'anne jechuu garsiisaa jechi raaga juu kun odoon sokoysin akkanuma ka'ee deeme ilaa alii gara warra isaatti ni deeme fajaa jechuun ni dhufe bi'ijliin samiin dibicha gabbataadhaan huqqataan finnimmaasiisi ijliin kun ammaasis horii keeysaa horii qacaleedhaa jedhan malee jiboota dulloomesitti hin fakkaatin hafoon isaa namaan nyaadhamne odoon ta'in horii bareedaa tokko qaleetuma gabbataa itti fide faqarrabahu ilayhim jechuun isaaniif ni dhiyeeyse jechuudha fideechi lafa kaayee koottaan jedhetti yaamni jammas kuniisi gaaromina biraa garsiisaa jedhan faqarrabahu ilayhim gara isaaniitti dhiyeeyseeti qaala je alaa ta'kuluun mee nyaadhaagaa jee jaanan mala gaafiin inni nyaadhaadhaaf inni afeereewuu gaafii biraatimma alaa jechuun kun akkami lubbuun nyaata isin feetii ka jennu sanammaa jechuudha mee xiqquma tukaa waan jiru alaa ta'kuluuna jechuun nyaadhaa gaamee je jarri nyaanne harka maratee tattaa'e bakka nyaata dila dhufa kana dhiiroo duraan illee nyaachuu baatan maa inuma nyaatin Jibriilii fi Miikaa'el warra waa nyaatuu miti kun bakka nyaanni isaanii tasbiihumaa fi taaliilaa fi bakka ibaaduma rabbii godhuudha malee waan takka hin nyaatu jarrini odoo isaan hin barin ilaal keessummaa tana maalummaa isaanii odoo hin barin
nyaata isaanii dhiheessuudhaa deeme jechuudha. Fa'oojjasa jechuun ni dhoyfate amma yeroo isaan nyaachuu didangaa. Minhum isaanirraa khiifatan sodaa if keessa dhoyfate hin baafanne maatiisi. Haalli keessan kun naan galle maali keessummaan akkanaa? Bakka foolisaan isin yaama waan juutu akka hiyyaanne amma ijara kana rifachiifne jechuudha. Fa'oojjasa jechuun ni dhoyfate minhum isaanirra khiifatan jechuun sodaa qomatti qabate jechuudha. Qaaluu ni jaaniin akkanumatti irratti harkanii laa takhaf hin sodaatin jaanii wabasharuuhu isani gammachiisan bighulaamin aliimin jechuun mucaa beekaadhaan. Ilma beekaa tokko sii kennuu dhufne saniin si gammachiisuu dhufne jaanii ittiin rabbii sii kennuu deemaadha magaa. Eenyu dhiiroo ilmi kun bighulaamin aliim inni warra lama qabu beekamaadha. Warri duraa eenyu saarraadha. Ta ilmoo dhabde saarraadha malee ta boodarramma eegana inni saarraan kenniteef gabritti Haajara jaamtuu jira. Sun immoo ilmoon dhabne siin. Walit dhufnaan ilmoon markattee ta ilmoo dhabuudhaan cinqamte eenyu saarraadha. Duuba ilmi saarraarraa argame Ismaa'iil odoon ta'in Isahaaqi jechuudha. Kanaan gammachiisan fa'aqbalat jechuun as garagalte imra'atuhu waati manasaa fi sarratin. Sagalee ol fudhattee jechuu bakka dubbiin ajaa'ibatti taate amma. Ilmoo kattaa wanni juuqun dhufnaan bakka ilmoo tanatti imma ajaa'ibatti taate fasakkat jechuun ni kabalte je. If dhooyte wajahaa jechuun fuulatiidha jechuudha. Dubartoonni waan ajaa'ibaa takka hoggaa harkan mallaa if dhawan. Maddii isaanii sana if dhawani. Isiinis akkasuma if dhooyte waqaalatni jette. Ajuuzun jechuun aniin tuni dullattii tana jaartiidha. Aqiim jechuun masheenaan ture. Yeroo silaa namni ilmoo horkatu sanuuhu ilmoo dhabeetiin ture. Amma eegaan dulloomee as ga'e mee an akkamittiin ilmoo horkadhaa jettee if dhooyte jaan. Ajaa'ibuudhaaf jecha jechuudha. Fasakkat jechuun ni kabalte wajahaa fuulasiidhaa kana if dhooyte jechuudha. Dubbii ajaa'ibatti ta'e maisee dinqisiifatteeti. Waqaalatni jette ajuuzun ana ajuuzun. Ajuuzuni khabarul mubtada'in maazuufin waan irraa gatamee jira. Ana ajuuzun aniin tun nama ture kana aqiim jechuun akkasuma wajjin durumaanuu masheenaan ture ilmoo dhabeetiin ture amma eeysaayin eegaan as ga'e ilmoo horkadhaadhaan magaa. Waggaa 90 keessa jirti amma isiin. Inni immoo waggaa 120 laalamma nama lafa ture jechuu jedhu hundinuu. Qaaluu ni jaanii nama malaayikoonni kadhaaliki akkuma nuti siin jenne kana qaala rabbuki rabbiin kee je'e jechuma rabbiin jeesitti himne rabbii si gammachiisee nuu miti innahu huwal hakiimul aliim rabbiin ogeeysa beekaadha. Ilmoo amma dura harkachuurraa amma harkachuun keeysan keeysa ogummaan cimaa jiraateeti malee rabbii waan biraatiif akkanan hojjannedhamma. Edaanuu rabbiin nama fedheef ilmoo kenna ha fedhe ilmoo dhoorkataadha. Yeroo silaa aadatti namni ilmoo horkata jaan sanirraa baanii jirri gara biraa jiran jechuudha. Eemmoo fakkeenyaaf waggaa 45 ol probabilitiin dubartiin ilmoo horkattuudha xiqqaa waan jaamuu jira dhugaadha. Kasimi tununu waggaa 45 bira kuttee waggaa 45 lamaan baay'iftee 90 keessa harkachuu deemti laamma. Kasimi ogummaa rabbii beekuudhaaf hikmaa isaati bakka rabbiin waan yeroo tana isaanii kenneef qabaadhamma. Ta ilma baay'ee irraa harkate kan lamata fuudhe. Ilmi baay'een inni harkatee eeysa jira inni bar kanaa'u asiriidhatti harkachuu deema ho'isii galtee dubbiin. Eega magriibii dhiyaatee bar. Nikaa malee tam saarraa kana moo lakkii tana sirruma fuudhe. Haajara gaasun. Haajaraa san bakka irraa harkatanii jira kanatti harkanne saarruma tana kenneef gabriittiidha isiini. Kasimi gabrittitti fayyadamuuf ammoo deemeetiin maaree bira dhaqee nikaa godhadhaa wanni jaan takka hin jirtu san sadin barbaadin amma. Kasimi tagabraa umaa karaan banaadhaa tanaan rakkatin saarraan ammoo bilisa waan taateef warruma isaanii irraa dhaqeetuma diggisee fuudhe malee akkanuma karaarraa fuudhee hin finne amma. Saniifuu inni maas ilmoo hedduu sin harkanne eenyuu fi eenyu qofa harkate Isaaqumaa fi Ismaa'iiluu harkate maas lamaan kanaatiitu moochi booda
amma karaa Isaaqiin ka dhufe Yaaqub faa jira bakka Yaaqub ammoo dhufe ilmaan Banu Israa'il jedhamu baay'ee san lafa guute karaa kanaan ammoo horteen isaa baay'eetti jenna malee inni lauma qofa harkateedha bakka kanumaa'u wajjin turre maasis Ismaa'il faa kuunochii fuudhee jari lamaan wal dhibnaan jechuu wal rakkifnaan fuudhee eeysa fidee Makka fidee adda fagoodhaa walitti hundiyaatanii Ismaa'il asii guddate takkuma takka dhufee ilaala malee kan inni wajji ture eenyu Isaaqii wajji ture ilmi jalqaba harkatan Ismaa'il naam jetteetu sababummaan isaan irra wal lolanuu maali amma saarraan tun Haajaraa san akka ujuraadhaatitti hirkatte gaaf tokko isaa fi saarraan Nabiyyi Ibraahim fi saarraa waliin deeman imaltuu deemanii biyyoo Gibxii sana keessa dhufanii biyya tana mootichi yeroo sanii jechuu nama baay'ee faajira diktaatara dubartii haarawa biyya san seente yoo inni qammase malee as keessa hin jiraattu ilma saniifummaa fuudhanii hoggaa Ibraahimii fi saarraa waliin dhufan dura Ibraahim biraa qaban Ibraahim qabanii haasofsiisan siifiitiin maal walii taatan jennaan obboleettii yajeen silaammoo haadha mana isaati beekte dhugumaa obbolummaa imaanaa ni qabanii naafisi malee addunyaa tanarra namni biyya tana keessa namni imaana qabu hin jirudha amma obboleettii kara kanaayyuu raalaafte jee jeemma inni gaa kana jennaan ammoo dhufee isiidhaanis maal jee maasii isaati yaanii na gaafatanii haadha mana kiyyaatiin jenne obboleettii yaan jeen ichi deemtee immoo nan kijibsiisinii jeen haa jettee kaatee dhayitee hoggaa isaa fi waliin kophuu bahan jechuudha gaduma teessee yeruma san du'aa godhatti yaa rabbi anqaama saala kiyyaa karaa halaaliin tiifadhee asiin ga'e dhugumaayyooniif sitti amane kitaaba keessanitti dhugumaayyoon amane qaama saala kiyyaa nagayaan tiise namticha kana atummaa yaa rabbi narraa dhorki jette bakka hoggaan isitti as deeme wahumaatu qabee fuudha namtichi oksijiinni keessa jiru qaxxu bakka hafuurritti qaxee lafa dhawa jidduu tanammaas yaa rabbi natti ajjeesii narraa kaasimaas yoo inni kun du'e isii ajjeesinaan jee nan dhiisanii dubbiin na biraa kuttee Ibraahimitti uchi baate yaa rabbi naa kaas ni ka ammaasii isin jiilu ittuma deebi'a akkasumatti ammaasii isii wanni qabu qabdi yeroo taani bakka boojinni na fiddan malee tun namaa miti narraa asii oofaa jeeyyan ujuraa hanqa isii halaal godhatee qophuun bahesan gabrittii tana narraa kennaa fi jedhi jechuudha Haajaraa tana kennee fi Haajara kennaaniif isiin maal goote magaragaltee Ibraahimumaa kennite bakka gabrittii mire itti fayyadamii jettee kennite itti fayyadamnaan dafee ilmi arkamnaan ammaasees yari lamaan duru walii akkama isaanuu ta'anii akkaminna dura ilma harkattaadhaaf ablee fudhattee jala buutemma Hajaraas maal goote deemma sabbata siidhaa kaa mudhiirra jiru fuutee jechuu lafa isii duuba faana siidhaa akka isii dura dho'isu dheeysuudhaaf bakka isiin deemte kan mul'anne jechuudhaaf sabbata lafarra shorroisaadhaa kaatee baqattee achumaa Nabiyyallaa Ibraahim fuudhee isii fi ilma xiqqaa isiin amma harkatte kana fuudhee kuunoo biyya Makkaa geeyse bakka nam tokkollee hin jirre jechuudha sun dubbiin dheertuudha sana riyaada keessa baratta akkasitti dubbiin dhuftemma kadura inni hirkate Ismaa'iili eegan ammoo kun nama isa arrabsuu deemu malee Nabiyyallaa Ibraahim immoo namni dilana arrabsuu ni jiran ittiin fakkaatumma guutumattummaa jarri kuunii fi warrummaan amantii Islaaminaa irra hin jirrees Nabiyyallaa Ibraahim baay'ee faarsa malee keessa tokko hedduu Allah kuni waan jaamu miti takkumaatu hin dhageenye tanammaa asuma lafa nuu qabeeti kasimi wiliitti hin deebin ammoo eeywa kadhaalika jechuun akkuma nuti siin jenne kana jechuudha wabasharuuhu bighulaamin aliimin jennere mucaa beekaadhaani isa gammachiisan Nabiyyallaa Ibraahim kasimi kadhaalika jechuun ilma beekaa san harkattaasani qaala rabbuka jechuun rabbiin kee murteeyse tana rabbumaa jee wooma rabbiin jee himne malee nuti waan nuti sii goonuu mitii dhammatun dubbiin qaala jechuun ni jeema Nabiyyallaa Ibraahim famaa khatbukum maali mee yaadni keeysan ayyuhal mursaluuna yaa ergamtoota mee yaada keeysan keeysanaa himaa jeejaan akkaataatti dhuftan nyaata silaa isin irra diddanii mee waan dhuftaniif informeeshina keeysan naa ibsa jeejaan amma qaaluuni jaanii innaa ursilnaa nuti ni ergamne ilaa qawmin mujrimiin gara ummata badii hojjechaa turanii san ummata Nabiyyallaa Luuxitti ergamne malee waan biraa takka tuquudhaan deemnu linursila alayhim akka isaanitti gadhiifnuuf
hijaaratan jechuun dhagaa min xiinin dhagaa horofarraa tolfame jechuudha. Ammalaa xuubii gubamte jechuun makuni xiiniin kun immoo horofa lallaafaa kana odoon ta'in dhoqqee laaftuu biyyee sana odoon ta'in wanni kun gubamtee jirti jechuu bakka biraatti nu ibsa. Hijaaratan jechuun dhagaa min xiinin horofarraa tolfame jechuudha. La dhagaadha wanni kun wanni isaan darbatuuni deeman. Duubaree jara kana dhagaan darbachuu qofa odoon ta'in dachiinis faja'alnaa aalihaa saafilhaa jee rabbiin bakka biraatti gubbaa dachii sanii fuunee jala goonee jala isiidhaa gubbat deebif. Rabbiin fuudhee dachii garaan galcheeti achi booda gubbaarraa dhagaatti buuse maasiisiya. Musawwamatan jechuun mallatteeffamtuu isiin tataate dhagaan sun inda rabbika jechuun rabbii kee biratti mallatteeffamtee jirti. Maal maqaa isaaniitiitu irra barreeffame jedhan tun abaluu dhooyti tun abaluu dhooyti tun abaluu dhooytiidhaan irra barreeffamtee jirti. Misaa'ila ciccimaadhamma lilmusrifii warreen daangaa dabran saniifiya. Musrifa wanni isaaniin juuf rabbiin dubartoota fayyadamuu dhiisaniiti dhiira barbaadan jechuun majarri kuni musriftoota dhuguma kana qofa odoo hin ta'in hojiin isaanii hojiin fokkattuu baay'ee hojjetaa turanii. Musawwamatan jechuun mallatteeffamtuu isiin kataate inda rabbika rabbii kee biratti lilmusrifiin warra daangaa dabran san dha'uudhaaf fa'aqrajnaa ni baafne man kaana fiihaa jechuun namoota biyya san keessa jiru minal mu'miniin mu'mintoota irraa warra achi keessa jiru hunda ni baafne famaa wajadnaa fiihaa biyya san keessatti agarre ghayra beeytiin mana tokko malee minal muslimiin muslimtoota irraa mana tokko malee jechuudha. Bakka maatuma nabiyya laaluut qofaa jira malee tokko hin jiru hundi isaaniituu kaafira yemma. Wataraknaa fiihaa jechuun biyya san keessatti ni dhiifne ayatan jechuun mallattoo hambifneerra lilladhiina yakhaafuuna al'adaaba alaliim warra adaba laaleysaa sodaataniif mallattoo dhiifnee jirraa jeemma rabbiin. Mallattoo baay'ee jira san keessaa takka deedsii bahran mayyit ka jaamu sun biyya isaan itti badan san keessa jiraa jaan mallattoodha. Deedsiin achumaan bahee namni ittiin fayyadamu akkasuma jira mallattoo ummanni sun achirraa dhumeeti. San malee maasiis mallattoon biraatii jiraachuun dhabdu ayatan jeemma rabbiinuu kunoo lilladhiina warreen yakhaafuuna al'adaaba alaliim adaba laaleysaa sodaataniif mallattoo ganda san keessatti hambifnee jira. Waa lama walirratti hojjetan amma gaa karaan laal amma jarri kun lamaan ganda walitti aanu keessa jira. Nabiyyallaa Ibraahim yoo ganda kana keessa jiraatu Luuxiis asuma jira gaafattoo Iraaq irraa waliin godaananii deeman isaan. Fasimite jarri lachuutu hijiraa bahee Nabiyyallaa Ibraahimitti roorroon baay'een godhamnaan inninis akkasumatti godaanichirra asii galanii Shaami galan asii gallaanis ganduma walitti aanu keessa jiran asiin Ibraahim irra godhaniiti ganda Nabiyyallaa Luut sanis akkasumatti balleessuu dhufan isaan. Waa kuni ajaja rabbiitiin jarri baase gaa fa'akharajnaa amma rabbumaatiitu baase maaliif jennaan waa akka bahan ajajaa je'ee itti himimma sun immoo suuraa biraa keessatti baay'inaan haasawamee jiramma Nabiyyallaa Luuxuma dhaamaniiti nama qabdu hunda fudhadhu bayi haadha mana keetii qofa immoo fuudhinii isiin haftu akka ifduu ballaallee isin eega asii yaatan tokko kana jettanii ifduu ballaalina gizee subiidha halaakin jara kana mudachuu taa deemaa jaameenii ajajameedhamma. Malaayikotuma dubbataa jira fa'akharajnaa jeemmoo rabbiin garagalee kasimi kasimi himan dubbiin odoo deemtuutu fa'akharajnaa jeemma rabbiin kasimi isaatiitu ajajemma jara malaayikotaa sanii namni waan tokko erge akkuma nama ifii hojjeteeti gaa bakka fa'akharajnaa ni baafne man kaana fi nama biyya san keessa jiru minal mu'miniin mu'mintoota irraa warra jiru ni baafne famaa wajadnaa fiihaa jechuun biyya san keessi nagarre ghayra beeytin minal muslimiin mana muslimtoota irraa tokko malee nagarre wataraknaa fiihaa ayatan jechuun biyya san keessi mallattoo hambifneerra lilladhiina yakhaafuuna al'adaaba alaliim warra adaba laaleysaa sodaataniif hambifnee jirra dhayxanii ilaaluu dandeeysan jeemma rabbiin. Wafii Muusaa je Muusaa keessatti sammaasee إذا أرسلناه جتون غافا إسا إرجلسان وفي موسى إيسرت يعطفن ميري روم خنجا وتركنا فيها آية ملتهم بفنه وفي موسى جنماتي جتورا موسى خيستيس
mallattoo hambifnee jirra idha arsalnaahu jechuun gaafa isa ergine san ilaa fir'auna gara fir'auna bisulxaanin mubiin ragaa yookiin mallattoo mul'ataa ta'een mallattoo dirree taa'uun gaafa ergine sanii fi mallattoo adda addaa hambifnee jirra jechuudha waan namni ittiin